Umia baba ya tata nyasaye isomo neno itu Yesu Kristo otogiwe obagwe andoe bobo nene elisadai eliselia kwa begete semonga ekero yone shakurara ninterene musibaba mtwao nere ya ikire bono eye mwiko na baada yo gorandi kweli tikoni ero kero yo maru au kutangazo tena kero lokoko ona yoma tuetikire tuetikire tuetane kwa nituare boya sasa baba nena nasi na baada ya kunena nasi kila mmoja atoke hapa atumaka akitangaza kweli umeonekana mkono wako na wale ambao wanatutazama kutoka nchi za nje tumewakabidhi mikononi mwako. Asante kwa uwepo wa malaika wako mahali hapa watamalaki kwenye mkutano, malaika wa shetani waweza kufukuzwa mbali. Jina lako litukuzwe na jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Abana ba Yesu nikina kwane na bategia ekero nacha na ikare mojari na unatwara mayanga manene asingencho na rabuna bantu bakorera lakini kwa abana ba manene egentore ponde mekemo abana ba Nyasaye esamoche etotini wa Maria totewe ikansa oruotso bona boba ino motare bedinde bato mo inabo de nombres anya mo de kwela ne utele mo de taura pipi o ikamare ne rie tawo ta matanga mo ne kwamba aye tegere igwa egentore ko ne mianga antete parani mora egentore ko ne mianga igumbaterie anya yesa ta kwete aina kama potoka sawa kule akaenda igoro aina alitaoro anga mo bate kene mo koran anga ki mo bate dewa anga Kristo mo semeria igwa ni kuano na ande tingo kwa kora bate je darara haleluya karan kwani anya wata roka bako karan kwani haleluya igwa sala ne batebie ama yandire matogerie ama ntala togerie mangana mange ama ntala togerie mangana mange igwa pipi ai ama ntala togerie mangana yense iwe kiwa togerie long is about the coming earth. Hallelujah. El se akwaren egocha the new earth
Senya ekare guja Utambisi Se obo se Parogimba gosoa Paitimba gosoa Oke Kaya dia keru kerasa Kita mau ngerti ngomong Guru aku Aku ikarasi keru Nggak keru Pas lagi keru Nah, kau ini kemana? Apa itu? Begini ya. Ini semua suka. Iko. Kemana? Guru aku. Ningkoga ni tiomonen. Nigo ina nebibe. Wasero. Kobokonai. Elionya. Chicha, omoga kono borolo, no be asole, rantimo, ebo tambe, etomonene, ebo tambe, omoto. Wamekata asanya mana yung matay ikige kondio waro na paralan traus pero wancha ikige kondio waro na bana beteri ko namalo ko bina aye tumay ito na beteri in First Peter chapter 3 verse 9 the Bible says First Peter chapter 3 verse 13 the Bible says 2 Peter 3 verse 13 udah beliau apa 2 Peter 3 ini mana cukup berarti gue sama terakhir kesuai amatnya memaca gitu semua pada amatnya aku kumpulan kira-kira kayak nama nongko bos the book of First Peter, 2 Peter, chapter 3, verse 13, the Bible says, lakini, kama ilivyo ahadi yake, ahadi ya nane, oiningo, Yes. oiningo yoko liera, yes, bimubatele, chile chinga kuarilo mukungu, pakumwa, kana kwa nifole kusama, nja kumeta kwa mukungu, iwa, yana kaboli, eira kuariere tue, iwa, chia njua kuariere tuno sana, Oke boy kabuan, iwa konenya njirende teyo, oke nenya soko batena kabuk mabau. Iwa. All of those promises are a false promise, but the promise I'm going to give you, I'm going to express you today, is a real promise and a living promise. So como tayo. Somete posiba. Wende buna atoriete iran torengerete. Torengerete gorenya na ensenya. Jempara sabasta. Buna atoriete tegendo. Torengerete gendo. Igorenya na gendo ke. Ensenya. Agwo. Asebio. Vivenga. Vivere. Igorenya na gendo ke.
konyoro sibole ana kungubara nyoro sibole anyoro timokapi omusaka na kombeliwa mukunga wana wake gamba na tulangure yange bekene yabu ya tulangure yange bekene yabu ya ariyengoro ekenge kaya egendoge koro kwa obo sibole ambobe asense go chibo chamina ga asense go bono mbwatesi ibumbatene onye mwancha totere toba koyo okoro kwa omwana nyansai oyo bato ensenya oyo bato mulembe oyo bato buya imeo asenda ikaransa botambe ororo irangate kondia ororo enkarate onkuna ororo omogasoto onkuna ororo haleluya niwana kwa mikono haleluya wapendwa haleluya haleluya gamba manye ngana ambe tereti mobe jale tereti Isaiah 65:17 the Bible records Isaiah 65:17 what does the Bible say in the book of Isaiah ya kibu kuna Biblia kwa teba soma Igeria nitonge gorochinya na ensenya nitonge gorochinya na ntokeke na ensenya amangane itanga nita konyorwa gosata korengeriwa iboko manyaba mangana ye itanga ni nangwa ke tuwe korene mitinyebe ekinge kayororo amangana ye itanga ni ngamba se tuwe mu amangana yeri tangani ngamba itenga ko amangana yeri tangani ngamba ako ngato masaja amangana yeri tangani haleluya amangana yeri tangani tawa korega tokeke ta koinyorwa none no korengelewa aige keave lokora komotera manu ye ngoni to bateba usana ubwena ile butambi ay abana ko tamoy grasa mo ke mini ko grasa moy ko tunani ko tay ko grasa soma baba soma kuminane oende inwembo benomo bako na ombo chengo goika karena kaena asengencho ya yonda tonge gratia asisi ekikira hapo ani rumintu omo chiku omo togi omo tebitata buyamono aya na tayi nakira abe ekatu ikaranzo seguro oti to como tadi natata bono naye bue nayo faile aya ngorang kuneba ide kero nebo seguro oti ngorang kune ngoka ngorang kune oroti aye yamo kanie ni karas nebo seguro oti konya tadi ono taka nayo oya kwema konaishi haleluya emere mwe ito kera hawa tera na korangera kakomoto kita utambe aba kuna kwa yuko wana abana manya sai mumbateli aroro utoi kana sabotabe ekara yona nera kupuata na Yohana 14 mstari wa kwanza mata makana yoko ya soma kosa bwana kwa mimi ya idamoi chana asichinkoro chino abana bayune sikuna yesa bwana makana maya yabateba timo korega kokeke moi chana asichinkoro chino omwegene nyasai one ngene kumbatevi okungora otiga tumo boraka okungora otiga to chanete erente kana et qualification internally konyoro marembe loko mwegeno amina simena nge ko kanso ke ane aye koi nenka switch it off
amaigandire nigotengende korora Jehova kumwanya ukoyuge sima umurege sima ini nakabo sai soma chana asiki nkoro chino saino umwegere nyasaye ainche monyegere nyegende ase nyumba ya tata nere no bumenyo bonge nyumba ya tata garatiga kubasita nyumba ya tata ebwata si nyumba chirenake chidike igwa nebo kurara mwao kora ile nyumba ora komera isiko bagina bayara sirama mana ndagala nyiwe enyumba ya tatero aliigoro obamenyo okera igoro obamenyo Yerusalemu eni yego chigocha yego tebanga yego ato bamenyo korega ki obo anya gotakete komenya aso komenyo aso tachana iwa bono kweret utagonde bunan kweret igumba te kono ntegere nyiwe ono nyiwe ase nyumba ya tata ari bamenyo kwa igoro aroma gokonoro arore kere konoro obamenyo boro igoro bonge una boro bonge migereria wasaso buruti bogocha ninche na bateri chimas chirensa ebisebia nse migo disappointed lakini ekisenkero yetu kuna eksekure promise yuko maeme haleluya in your say it can disappoint you. Marriage of this earth can disappoint you, but the marriage to come where we're waiting the Lamb of God as the wedding walls. That's the pride. I want to say battery. Asabe kuira na asakere ganto kere. Asako nyara kere ganto kana tinggi kero. Oh isa kita iwa. Bapak kenapa battery? Ubas kalau kerang battery bu. Oh nada kere kurang desa kasombat. Battery kasih ini kali meng bangur. Bener. Nyukwe. Jangan gua. Apa isi kawai mumbateri, mumpahesa. Eso una voz muy que university. Oye que vea. Otro año TV, algo something of 5.0. But without God, without Christ, we are zero. Eso como te digo. Otakuwa Yesu. Mwate ndio kuna watama umwana anasome. Ndio ameni kwa kimombo. Umwana ne akole kwa. Baba ngende school na baba anasoma kwa school. Asenge hicho tabaka ni sana. Ole wako na sai na nje mwa kila watu kwa yeye ni kwa. Yoro wajino hakuna kimayano. Hakuna kujuana. Kwamba wewe ulikuwa furani wa furani hakuna. Hakuna kimayano. Hakuna kujuana. Kwamba wewe ulikuwa furani wa furani. Enjere mu atandere ya bana. Yoro mba so ikere wese wena yoro iwa. Nemwe baba anya sangwa njeria wenge. Ya sanga na njeria wantosa ole njera bale. Akiama abana bawe kwa yoro. Baca ke strike. Baca ke strike. Baca ko sande meche na changa Yerusalemu. Patara tara taseli. Nanya na abanyaka bawe kwa yoro. Abanyaka bo abanyaka sisi. Nyasai tahu kerasa apa? Kita lagi dua. Abaru mibere komena yama. Wakana kwa matumwa ikomi sita.
It has the same message. Yeah. Ngai 10:36 okoro kwa watu. Aba Arumi 11 ngono. Ibere 11 Arumi. Egotema. Ekiagera wanchereria tikori ase Nyasaye. Wanchereri ngori ase ngo. Ase Nyasaye. Mana ora yani Nyasaye. Ngiade ke sana kutaka na yoto kuekai. Nyasaye akuchira kana magara to ile gora tika bale kanisa hii. Tiga tu ni chale. Uno bongo bata ba. Jana hote. Era hote. Egera Biblia tema straight na wanjiri ko kana kile ke. Koi, pa tadifo ke hote ba. Era wa ipata act straight pa tadifo. Porta ya nori. Iko bre Biblia tema soma. Ai. Act straight tadifo. 34 Eko tema. Eyo Petro agataka okwana akabora ase kene na ikire kumanya no Nyasaye tari no wanchereria no wanchereria ayabere kaniso kyo no bakikwa ayabere kanisa kabo no so no bibi kabe nyomba aba so yani kaba ngure kanisa ni ko so nyomba aba so na aba so murti. Let me assure you the truth, the naked truth. Get plain. What are you going to get? You want to tell me? No, tell me Haika. Mwarazi kwa blondri bie. Mwondore mwauti. Kwa kata tumasoma komora. Bona wale tumne une sukari kwa kwa nyata chiu. Waktu nawale apa nak bisa nekal. Oi tak ada sekali. Ada orang ini siapa lagi? Itu masa coba nak masuk sini. Eu tirei aqui, eu tenho ensinar eu kuchagocha naomba nikutangazia ya kwamba mbingu mpya na nchi mpya inayokuja haitaji wajeuri na wajanja. Bale kanisa abantu bali kanisa nembara onchoka ezete onchoka. People in the church can sing like angels, but they are not converted. Igoreta que estaba en la canilla. La edora sense, Miguel Mona Panaro, what you want? Bala, always be what you can. Begin to what again. Nankara put the two to Lucio. The Bible Isaiah 36:10. The Bible says Isaiah 36:10. Isaiah 36:10. Isaiah, mano boy no masune boy. Isaiah 36:10. Wewe vile wote wasoma. Isaiah 36:10. Biblia wote waika. Isaiah 36. Okori amabe na isa wancheriwa. Kata era sih. Bali kau ikut tempat kesana. Bali kau ikut tempat kuares. Motor kau nak main pasti kau motor negara nanti. Kau kau tengah main apa motor negara nanti. Negara apa kau ikut? Jangan mana nak isa wancher. Aku ini tuan sipi, aku mau tuan sipi, aku sipi. Apa yang kamu lakukan? Kamu jangan ngomong gitu. Oh teman hari. Ada dia. Nyota kata orang ini bocor. Sama dia betul. Omong korea mabene isa wanchereriwa. Takwe orokerio boronge. Ekero ara sense gokoro boronge. Igara kore ayo boperekanu. Dakora omonene bwo monene. Kiara kore mo ibut. Omonene bwo monene baba. Igor warit. Gigi bot. Ika. Kimoy bwo ara kore. Ara kore kan dokek. Degen toga pango. Abara tu biamore. Igor amate integra. Integra aja ko bate. Ekero. Oye na. Kigugo. Ekero mana cere. Gomara tu mesti banyak jiwa saya ni ada ada. Boleh kita. Dua materi. Mana tak
chapter 1, 21, verse 27. Udah Biblia kata apa? Ntar runjuk gue. Soma, Naimeo tike osoa nonyanga kende gionsi egete chanegeti. Kende gionsi kata negeti nggak orang kinintu. Utakuonea hivi sasa. Haleluya. We. Anak Yerusalem moya Chabire buno moya kali abachenu barasoe Itako nonyano kweumia amakweli itako nonyano kweumia abana batata igumba manye imeo ikeroso nonyana kende gionsi egeta kana bigando egeta chenega igoronkeroso igomba yocha kere gotoleka igumba tebi igomba ngarangari kwabang bakore ko bangarangari nya samo beka saga Ndiri kuminga omuntu oyo aneke nero kyama yetenga kwe nomoro yulenge eke nero kyama yetenga omuntu bi obuki mapuwa yebonsi bi abakungu bawo kuro kotanga badomite bari kene sandu kibata baka konye kwangu ndo mosata kenda buya adiyo ne ndio gaste ko teba kanya samu be kasara kama nyene ngoto tanga ne ndu to mobwat ochakiro bogimo buya ase Yesu uno bokora burabise abana banyasaye umuntu mbona agitaba Yesu agarde gendo kare moyo anga to agitaba Yesu kore moyo ni ndani ngokura ni ndani ngokoraki urotaka gendo Okwantanya sae akarolena mo Nako amete ba na kwari goeta kana ni para so kinega ene te montara te ngeni manje dane te kura ala ai tamna ban endwari amana ko bwa na ro kura ni te kani sakaro ko ni ko ta kore biya ko ata ke bari sima yo tena na ko ne ko ne ngo je dito mamna ko kuma ta on tena ate tena akura sabiro Ulenara, wakiti dini kena ada kumandara watara nakende kira kansana te nachi. Orang bena kapan lagi sis. Ingkua. Kerana macam ide amaletira. Orang dia watara mawas komentar sahaja. Ibu tempat waktu. Naince kita kalau lepas dangira, kita kalau kesabuk wengi. Mana nancok kalau wancak kuang. Umuire kwangu kusumu gwena ndanso ikara ngete ko buatana ro dole ka ekero ko mabare ga kuya kita wegorna oko manoka ishina mbiri sana obo tuko tibo ko naona katiga Ayah, ibu pernah kata. Soalnya, tuko tiba aku mau nonyang ke. Akhirnya igoro, tuko bawa karagan tu. Bawa kau nonyang ke. Jadi gimana? Tiba kan lady, baru beda ya. Semua baso. Awas dah. Ibu kena bawa, maka berarti kasih. Amina. Bawa bata kehiro umaide batumitia kastima kakao igomba tei bwana igoro yendele ko kestima kakao lelo wanyo rona kataya kao emboko por trianga de minus 2 by 3 ya ngene ngiro oro ya tera Ekiagara omwana nyasaye na babareri omubaso na barabona bagambe
che magakondo chikende unondo chivo unakora kwe bisioro unakora chande ketenge chiyo unakora ndakana lakende nkulia onyango itabete Yesu ekerabocha I be the church ye wari yengema mwete bensoda mwete okambo mwete marana nikaraste kwenye kambiensi haleluya obutaka tajigentu tako nakuichande gore obutaka abantu babete meyo obutaka abantu nobali abantu batinda nchako n'abantu n'ebikoro tebisa tamangana ndusa bate bikoro to yona ichanda the morning grow ngete mambilio wanene ekere manu ya ngondi akorole kana Kristo preveta kana ya tua kaganyire korwa istin kana ya irabo dingano ko baba ko monto igoro yae itandiko sabato amina sabato neri kwegora samare nanya some ari kuna some kebuya mono sabato nero eke manyereyo bueno no namo kana simaire di como tenga bono de bis igoro noche atigire meche onena tata konya tingira nanyu nae yana una tenga nae nira ingia como tenga la bono nchi la bono nchi ndio mataka tumo hari kan ya mare to ko mataka ya kwa wena ire cinga kicha basanwane wa mona kera ko kana cinko baisana na iberen chate e cikwari anumoro ona baroti bense wa kwari anigwa neme singerenga 21 era kwari anigwa ne cinko bayenga sana ibere abege ni ba ko chiwa abana bibe Cita cawan cita ramat, beritra bayis. Tutai mau sana, tutai mau sana, tuki sungguh kaki caezi tutai mau sana, tutai gula pamoja. Tutakula pamoja, tukizunguka kiti cha enzi. Tutakula pamoja. Roingo konde, senchali ya mbinguni itakuwa furaha ya ajabu. Bwana Yesu akiwa mbele, zote tukimandama usenjali. Abona idocha, naidoche, aki, nayawaro di marabe, pasayo mahay marabe, awiki ngay marabe. Pada to asam, ini bitay ko pagres na ibayo, bitay ko pagres na iriwa kami wayo. Abando to asam pe, abando Benjamin, abando Saka, abando Yusuf, abando Betnel, abando Mayura abando Barutuwao. Una terre de boki na mana ko ko ma ni ga to ya ko ka ye moite e ga la ka ga to aya wo chama no me ka yons mo na ye ko na ye ko e sa wo ko to wo ta mata to ai ko ko mi ko ko ku ne Kule jambo kyo mali ko ko nai ole Revelation chapter 7:16 nonta katemo kora ina bana ba Yesu ogende buya ogende no molembe yungo tebi chinga kiechi ayatani matanga igere kuse ya bere na nyora kurandi
Lo cuma moro ko ngata tuga tuyo ke ba tanga ngani ante raja. Yesu atebanga konyora Qur'an dire. Haleluya. Tarisi. Isa atebanga ni kupata ni kubirie. Onchoke. Usato yo manya kali wasa ta murangu mage ko waso kera ko timoyiro. Yesu atebata kwanyorwa. Ridang konyora Qur'an dire. Soma. Revelation 7:16 the Bible says. Baraboti ba ko iwe nchara naende naonyane rango. Encara teo katendo. Encara bune chanta bantenge ntuye. Encara bune chanta bantenge nchiki. My friend, the new earth which is coming, there will be no anger, there will be no that, there will be no aye. Erioba tiriko basamba. Erioba tiriko baraga. Tiriko basamba. Tiriko basamba. Naonyano mu basomororo. Naonyano mu basomororo. Ekyaye manoye ngondo yore katikati ye kero kyo banene. Nabarisye. Ere nabaye go cyase cyisoko cyamache are moyo na Nyasaye natinya marira lingano lyao na matare moyo. Amone none lingano lyao na matare moyo. Namajare mo. Amurwana tuwe. Amurwana samaja. Awite kabuya. Amaji nguni nane sibi. Nani nane nakanyaka. Nani nane natimuka. Nongata nane sibi. Aki. Lakana bora akiwasta. Na Nyasaye natinye amarira onsi kurwasa maisabo. Finally. Amina. Finally. Amina. Finally. Amina. What you will do is to wipe our tears from our faces. Akotebi karansa. Cinta kana nyora baiboli babo. Abaiboli nyora bana babo. Yunesi nyora bana baye. Balibe genire na nyora mosachoye. Onya buegenete na nyora bamuraba muabo. Onya begenete Yesu yo. Iwango tebie. Ege nomo rotu kwa Yesu. Abasaka bensemba osili. Akotebi pipae pipiae. Akotebi kiera weke. Akotebi tanga tanga. Akotebi kiamo. Ekia manchengo tena korandia. Nekio mosalaba. Ekina kekia wene. Bale kama mwananchi baba tanga basi kia mekina hitabire. Tena ikudu. Simama juu. Na usitoke kabla ya ombi. Na usitoke kabla ya kufanya mambo yote. Ancha. Ene nchini yo gotole kwa kale na kale. Ensenya ebo chegocha. Mbale ngabaro. Wabo ntani mabasita. Nchira kino ne kwarangi ensenyenye. Ebera na kale kinyo nyora ekyaga tinda batiso sana batiso tunka kwa. To iro komo sangere kanoyo. Inua mkono wako juu hivi. Ugo joka kwa mancha pasta batiso tinyo oreti usena na oreti ngakwa singe njulio mume. Inua mkono wako juu namna hii. Wachungaji naomba mje mbele kwa ajili ya kuombea awaiga. Odio kwa mko wana chibasta batiso tinyo oreti usena na oreti ngakwa singe njulio mume mko kwa awaiga. Mokiga. Iyo. Ndugu yana. Na kubulira sama bera Nyasaye uchiche. Tiribo kagocha ngosene. Tiribo kagocha. Ndugu yana tiribo kagocha. Njoo nikuombee. Tafadhali njoo tuombe pamoja. Anja. Ondoro, chuo tusale naye. Come forward. My sister Mbiamon, nigawocha. Njugocha. Come. Njumutu. Ayatuna kulinga linga kiarangelia matana. Ene crusade ya bene. Inchu. Come to Jesus. Give my sister. One, two, here. Pastors, please receive this new converts. Thank you very much. God bless you. Come forward. Minyoka ikiru gotule ngangana kupata ukombozi. Karibu sana. Karibu sana wapendwa. Karibu. Karibuni nyote. Yakuna gutebana. Takuna gutebana. Oboki mobotomanye ti. Oboki mobono bwenge. My brother, gutebana abo ninju. Come forward, courage. Ninju. Murobeke jeans kaina jacket ninju. Come. Jimutu. My brother ninju. Yako iro kaba ninju. Come to Jesus. Obogi mabwa asi Yesu. Obogi mobu yo wenge. Unari tori kowa. Une bigare byo mobe ange.
na chan chua si Yesu tak momo Ebere robia umbusabe ange bisi chabi ya bisina abasae bagota torine baketa meore ange ora geire tiga ota asobo siro abene Sabira, nekra sabira, ninta ketenya oleh abana bayunes, baca mutua, nabar menumbuh tu sabak warene, ekero, ngokoro sabang ngokora saba, muikaranse, erinde, bare nabar baru langsung musangir rekana, nama muhimnya mukanya tujuh, pada hamba dua konjua, imam kerana tujuh, nama mchungaji, damakli ni uweze kushika kinaza zao kimoja. Ili tuweze kuombea hao. Tuombea hao. Anza. Usaba turaso kwegena. Umutongi Nyasaye. Eba kuna iska sora singe chokwa bwenere. Biyamana singe Nyasaye. Ore oyubo manyababera mange. Nande wa toyeli bagarigia. No toyeli Nyasaye. Foi kansira singe tiekega. Choco sasimara ko mukerere igoro biyamana yasala sengencho watumero mutumisho pasta samyonda rikore taringaneriga nanda sega tikatere yasale bona abange bayimukerere yamuka bayigoro sengencho barabarwaire yasale ni munye tenga twensi nonye toyiwate ndora bayasimebere igotura barwaira sengencho yabibe akitwara gusaba sirita Yesu Kristo kunyara kubago tutinye yasale oto wene wake moika na wene yasale oto wene wake mubere wene yasale tokwangira tariao anyasale okwenya oyoro wene tomonere daleka oyomo oyomo kere kubako yose ngencho ayiwete basa kubako sumuberaye ebyo sengencho mu wene bo kumya obwato yomo kasa iwete ole yasale nebi mebyo obirambole na kubibeka boronne na kubiyobo moyo no nyambiri byakure Elias bagusasime na gukubakaya sengencho ensa ya bwenere yono tugenda kubakere triao kwa hiyo Mungu wetu na baba wetu tunatangaza uponyaji juu ya wapendwa hawa kwa jina la Yesu Kristo wauguze na waponye kimwili na hata kiroho mapenzi yako yatendeke Yesu pendavyo niombe yetu kwa imani na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen. Leo ajabu ufalme kuongeza pamoja nayo na waleta miguuni pako wana na binti zako wamekuja machoni pako wakaribishe wainue walete karibu nawe jinsi ambavyo wamekuja ufalme wetu wanaposafiri kuelekea nyumbani uwe pamoja nao mara ambao wataenda kukutana na wazee wa makanisa Mungu wetu waandae kwa ufalme ujao jina lako litukuzwe kuna wengine waliogopa kuja mbele kwa sababu ya macho mengi wate ungali usiku kama vile alivyofanya Nikodemo jina lako litukuzwe katika wakati huu tunapoenda kuingia katika kipindi kingine kwa jina la Yesu kila mmoja aseme amen tafadhali mketi